Filmke Alve, de soldatenregel. Inleiding. In het Frysk komme wurden foar dy't wy mei een A skriuwe, maar mei een A fan hok útsprekke, saas tas en dat. Wanneer sizze we A, maar skriuwe we een A? Uitlis en foarbylden. As de A-klank foar ien fan de letters S, L, D, T, N stiet en as dat wurd in het Nederlânsk mei een A skriuwen wurdt, skriuwe wy in het Frysk een A, saas alles, kras, gat, altyd. En we nemen dit de soldatenregel. Uitsonderingen op de soldatenregel binnen begelieks, twadde, do hast, hij had en jelle is hastig. Oefenje. Zet de naaikomende Nederlânske wurden oer naar het Frysk. Overal, tomatensoep, van, slap en hij wil de jas passen. Zet eventueel het filmpje op pauze. Antwoorden: oeral, tomatensap, van, slap, hij wil de jas passen.